тактикалары ол еді. Сабақ ерте, саат 5:30-6-да келдер Ташкентте Жерарақта, біз анда яшар едік. Анда бастылар евін, келділер бірінші обыска. Көстермеге, диссиденттерге, дүнияға mesele hükümet çözmege kozu yok, çözülmeyecek. Halk oturgan yerlerine, sürgünlük topraklarına oturacak. Çok sağ olsun bizim halklar. Nasıl abla pek hepsimiz ne edik, дружный halk edik, öyle de kiteyik. O vakti de şimdi de. Судебный зал, представьте себе, забитый, безусловно, болельщиками, нашими сторонниками, суд, конвой или ахры. И вот очередного свидетеля приглашает судья. Вот Кире Нурфет. На каком языке желаете давать показания? Нурфет Айта. Я желаю давать показания на крымско-татарском языке с уклоном на ускутский диалект. Все мы, как один, полезли под скамейки от хохота. КГБ подвала қылма яш қалды. Ана камера яша қылма қалды. Камера болған адамдар яша қылма қалды. Уларын, у биналарын япшы, именно адамдарын анда чехапап, морально езмеге. Ана чеш түрлі камералар бар, одиночкалар бар, групповой камералар бар, балабан сөйлері бар, юфақ сөйлері бар. Ана башта бір аптаға қадар одиночка атыптылар мені мәселен. Башқаларын да олепалар. Яқшы етіп езгелелер олар морально. Сон общ камера ташлайлар. O vaxtda da qorxu yox idi, şimdi də qorxu yoxdur. Biz bir yaramay şey yapmadık. Biz ozuvetamızı istedik, ozuvetamıza qaytdıq. Qorxu deyen şey gözümüzde yox idi. Лагерьден çıktık, целая толпа встречающих, наших. И главное, с автобусом и с оркестром. И там такой хайтарма затеяли. Это вообще, пока конвой не возмутился и не стал прогонять.